Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Uganda. Raporo yashyizweho abona n'urugaga rw'abanyamategeko ruzwi nka Legal Aid Service Providers Network yavuze ko amatora yo muri Uganda mu kwezi kwa mbere ari mu ya mbere yabaye mabi ku isi. Iyi raporo yivuga inenge zaranze aya matora ivuga ko yaranzwe no guhutaza uburenganzira bwa muntu ku kigero cyo hejuru kandi abatari bake bahasize ubuzima. Ikinyamakuru Daily Monitor cyanditswe abanyamategeko bavuze ko mu byabaye byose nta na kimwe cyakurikije amagenga amatora ku isi. Urugero nko kuba ngo yarabaye mu mucyo byo biragatabwa kandi abatora ntibisanzuye. Uretse umwihariko wo ko abanyapolitiki batavuganwe n'ubutegetsi buriho baribasiwe cyane mu gihe cy'amatora. Iyi raporo yavuze ko nta mugande n'umwe atagizeho ingaruka mburetse uwegukanye gusa. Abanyamakuru nabo bagarutswe mu iyi raporo ngo barahutajwe ku buryo bukomeye yaba mu gihe cyo kwiyamamaza ndetse no gutora nyirizina, ngo abenshi barakomerekejwe bari mu kazi kabo. Aya ni amatora yatsinzwe na Yoweri Kaguta Museveni umaze imyaka 35 ku butegetsi kandi abatavuganwe n'ubutegetsi bwe bamaganye ibyayavuyemo, ndetse ucyaguranye Robert uzwi nka Bobi Wine bahanganye cyane mwayo matora yamaze gushyiraho itsinda ry'abanyamategeko barindwi bagejeje ikirego mu rukiko rw'ikirenga barasaba ko rwatesha agaciro itorwa rya Museveni. Uyoboye komisiyo y'uburenganzira bwa muntu muri iki gihugu yanze kugira icyo atangaza kuri iyi raporo, yavuze ko atarayibona. Nasimbukiye muri Tanzania abanyamakuru beguye za mudasobwa barandika. Banditswe Minisitiri w'Ubuzima yakuriye isi yose inzira ku murima avuga ko iki gihugu kidateze gutumiza urukingo rwa coronavirus, ko abaturage ba Tanzania basabwa kwirinda iyi ndwara bakoresheje imiti ya gakondo. Ikinyamakuru The Citizen cyanditswe Minisitiri w'Ubuzima Dorothy Gwajima yaraye akirenga ko Minisiteri ategetse iyo gahunda itayifite kandi ngo yabivuze mu gihe Vice President wa Zanzibar ahanganye n'ubu burwayi bwica mu bitaro. Iki kinyamakuru cyanditswe Minisitiri yahise agirana akaganiro n'inzego z'abikorera ndetse n'abanyamadini abihaniza kongera gutanga amakuru arebana n'ubuzima kuko Minisiteri ye ngo ari ibishinzwe. Abanyamadini muri Tanzania bamaze iminsi bumvikana basaba abayoboke babo kwitwararika kuko ngo igihugu cyugarijwe na COVID-19, gusa abategetsi bose bafata amagambo mu ruhame imbere y'abaturage nta n'umwe urahingutsa ko igihugu cyaba kirimo indwara. Naranganije amaso ibinyamakuru byandikirwa mu Burundi. Abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika. Banditswe umukuru w'abatavuganwe n'ubutegetsi mu Burundi Bwana Gatorwasa yavuze ko adashira amakenga imvugo za Perezida Evariste Ndayishimiye wavuze ko buri Murundi wese afite ijambo mu kubaka iki gihugu, ndetse ashimangira ko n'abatavuganwe n'ubutegetsi bw'amarembo afunguye mu gutanga ibitekerezo. Ikinyamakuru The East African cyanditswe Bwana Gatorwasa usanzwe uyobora ishyaka CNL ni n'umudepite mu nteko ishinga amategeko yavuze ko byatangajwe na Perezida bitakwizerwa kuko n'ubu ngubu mbabwiriye inkuru ngo ishyaka rye riraburabuzwa kandi ngo kuba bahura bagaterana nabyo ntibyoroshye yemwe ngo ntibinemewe. Perezida Ndayishimiye aherutse kumvikana ko ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD igihe cyose ridakoze neza andi mashyaka yemerewe kuritunga urutoki akerekana ibitagenda. Nyamara ariko Gatorwasa we izi mvugo yavuze ko ari za politike kuko ahubwo nk'uko bivuga ngo ibintu biri kurushaho kuba bibi kurusha uko byahoze mbere ku butegetsi bwa Nkurunziza uyu musirikare mukuru atarahabwa ubutegetsi kandi ngo ikimenyimenyi Ndayishimiye yarahirira gutegeka Burundi. Yavuze ko nta jambo na rimwe abatavuganwe n'ubutegetsi bwo bafite mu gihugu, ibi rero ngo kubirenga ukamwizera byaba ari ubwana muri politiki. Nanyarukiye muri Kenya abanyamakuru bicaye imbere mudasobwa barandika. Banditswe Perezida w'ishyaka ODM ritavuganwe n'ubutegetsi bwa Raila Odinga yasabye abanyakenya gutekereza kabiri bagahitamo niba buri myaka 5 mu gihugu hazajya habaho amatora cyangwa se akabisubiranamo mu baturage icyo yise civil, cyangwa se bagahitamo kubaka igihugu gifite umurongo. Bwana Odinga yabwiye abarwanashyaka ba ODM bari mu butegetsi ko bakwiye gushyigikira igitekerezo cyo kuvugurura itegeko nshinga ry'igihugu mu kizwi nka BBI bakarima hazaza h'igihugu. Ikinyamakuru The Standard cyanditswe umunyapolitiki wiyunze na Perezida Kenyatta yibukije abanyakenya ko buri gihe amatora yegereje nibura mbere y'imyaka 2 n'umwaka umwe nyuma yayo igihugu kiba kiri mu mvururu zigendamo igihombo cy'amamiliyoni y'amashiringi akoreshwa muri Kenya kubera kwangiza ibikorwa n'abatumva impinduka. Kuri inshuro yabaye nk'ushotora Vice President William Ruto ushinjwa kwigomeka ku butegetsi nawe arimo, yavuze ko muvoma cyari gushyigikira itazaba igisubizo kuri iki gihugu ahubwo ishobora kuzaba ikibazo nk'ibyakunze kuranga Kenya. Iki gihugu kirajya mu matora y'uzasimbura Uhuru Kenyatta umwaka utaha mu mpeshyi, ariko abanyapolitiki batangiye gucikamo ibice, bamwe nyuma ya Kenyatta abandi nyuma ya Ruto. Aha niho Raila Odinga ahera asaba ko igihugu cyagira ikintu kimwe kigihuje, abanyakenya bakareka kwirebera mu moko yabaranze akunze gutera imvururu mu matora zikagwamo abantu. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikirire muri Kongo Kinshasa abanyamakuru bakojeje ba muri no barandika. Banditswe umushinjacyaha mukuru mu rukiko rusesa imanza yandikiye inama nkuru ya Sena ya Kongo asaba ko yaha umugisha ubusabe bwe Alex Tambwe Mwamba akagezwa mu nkiko wakekaho kunyereza akavagari k'amamiliyoni y'amadolari. Radio Kapirava yakuye umushinjacyaha asaba ko habwa uburenganzira ubucamanza bukabaza Perezida wa Sena Alex Tambwe Mwamba
irengero rya miliyoni 2 z'amayero na miliyoni 1 y'amadolari ndetse na miliyoni y'amafaranga akoreshwa muri Kongo yakuye kuri konti ya Sena abisabye mu kwezi kwa mbere bakamuzanira iwe mu rugo. Uyu mushinjacyaha yavuze ko byakozwe na perezida wa Sena ari ukunyereza umutungo wa leta nkana akwiye kubiryozwa. Mu ibaruwa ya procureur mukuru arasaba ko perezida wa Sena akurwaho ubudahangarwa akagezwa mu rukiko cyangwa se agashyiraho ikipe y'abanyamategeko ariko byanze bikunze agakurikiranwa.